Meglinis ng creek king Barangay Planas Porac, ring personnel, iba't king Prime Waste Solutions at Prime Infra Foundation. Ay report ng Ira Ignacio. May patupad lang clean-up drive ding Prime Waste Solutions o Pws Pampanga at Prime Infra Foundation inyang may labas sa paruminggu king Barangay Planas Porac nung nuka rin tukluking 1,000 kilo ning basura ing kolekto iba't king creek malapit king Barangay Hall at Planas National High School. May kisan metong king aktibidad reng 129 volunteers iba't king Department of Environment and Natural Resources, Municipal Environment and Natural Resources Office o DENR Menro, Barangay Council, Eskwela at reng resident. Agpangkang Kapitan Alfer Naku, mahulagaya ing makanining kimutlakwas ng yening kauran bang aywasan ning pamangalat ning sakit a dengue. Pinuri namo naman ning pamikasan metong ning Pws Pampanga at Prime Infra Foundation king pamagpanatili ning kalinisan king komunidad. Dinikdik na naman Engineer Francis Hernandez ning DENR Menro ing ulagan ning ustong pamanugse basura at ing segregation at source bang aywasan ning volume ning basura king disposal facilities. Kayagnan ning clean up, may turnover ya naman ing Pws Pampanga at Prime Infra Foundation a clean up tools at waterproof boots king DENR Menro at Barangay Council bilang suporta ka rin tutuking inisyatibo. Ako po Ira Ignacio para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo.